yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Muito obrigado, moço Buzz, muito lapetão, como é que é 92.10, gravamos hoje essa vez, roto, na linha, fica de pão, puto, vai for africano, que espírito, suca lá, da pula. Mingochiwani wa mina, luwadi mhloko wa mina. Vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store, YouTube, iTunes na Spotify. Hi famba na minkarhi. Mani wa mino bantonisi Kutitoile takale neniga shisiwana Papa wa mino bantonisi Umbata leo takala neniga shisiwana Nina wana bamtelekana Ushakuta lesho pola neniga pobija Se ulaba na kubuyela kamina Ulaku iholovisa na manabana Ulaba na kubuyela kamina Ulaku iholovisa na manabana vutomi itelela ka siku ni nga kombela tinambara nge ni nga tekangi nambara loko leswi tivini ungana ngopfu loko ni ku langutana ti vutisa ku kasi a no tsakisa yini u vili xihoxo ene ni nge ngeti xihoxo xa kona handle ka wena yo ntsake njhani handle ka wena handle ka wena yo Loko Jehova alava ni lawuriwa loko ni ta ungeni ni na remote evutomi bya mino a byi lawuli wena loko ni ta ungeni ni na remote unisendela ti-message ta kahle u ri ni ta u ta ni vona nyana na nuna unisendela ti-message ta kahle u ri ni ta u ta ni vona nyana na nuna lava ya unisivili yi vona wo tsaneka ku ku hlayisa xanake relationship ya lweriwa mara ni nge lweli ni ri nexe vona u humile na ti-mindset hi ku tsutsuma majaha wo cincacinca wa u lava na ku vuyela ka mina u lava hi olovisa na manavana wa u lava na ku vuyela u tarila u ri wexe hashtag mina ni tshame kahle na nsati u ta tema u ri wexe hashtag mina ni tshame kahle na vana loko na rhandzana na wena a ni twa onge ku holova i nawu wa munhu
pfumeli u nga famba u nanduku ni swi vona ku ndizeva swo betela u ex ya mina ni khensa experience yi expiry relationship u ex ya mina ni khensa experience yi expiry relationship unga vuyi u la vuyi holovisa na mana vana vanga unga vuyi u la vuyi holovisa na mana vana vanga papila mavumboni lama kuma kwina kandi ex ta vona va mi byela ku va susweyi mane va mi byela ku va holovela yini lava suka va vula ku i mani a nga sungula yo va koxana langa tshika un'wanyana lava suka ranga ni Mr. Damashangula vavanuna kuloni mi nga jahileli phela mina na ha chavi xingunguma hiku a ni rhandzana na xin'we xa swona u byela vanhu la tikweni mane lo fana na wena ani n'wi lavi lo fana na wena ni karhele hi ngo fana na wena mane ni xirapini space umili ka wena sese ni xirapini space umi vo betela unzo ni xirapini space ni swifeva swo betela a ni tingeriwa ngopfu ni nga swi vonifu a wa ha ri kona moye a ni tingeriwa ngopfu ni nga swi vonifu a wa ha ri lani ambini a no luza swo nandziya ni nga swi lavifu a wa ha ri kona miteketo a ni luza ku rhandziwa swi nga swi suka mbilwini hi mhaka wena vona vanhonyani vo saseka ni nga koti no va vona hi mhaka wena vona tintombi to saseka ni nga koti no ti tlanga hi mhaka wena untsoni xirapilisi Psychology inyama Jimisi mina kusele channel ya Sol Makam G1 G4 F4 kwala i-GY yes riperini la ku mi amukela hi le ka G1 Sol Makam channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswin'wana swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona eka ndenga wa siku ra namuntlha mi ta hi khomela ku va namuntlha hi sunguli eliso hi 6 o'clock i mhaka ya ku ri va ri ku na load shedding hala ka hina hi 7 so hi vona ku ri swi nge endli ku hi sala hi endla after show a hi ka thomo hi vhakela vakulukumba van'wanyana lava va nga ku pfuneni ka rixaka hi mhaka ku pfala ti-pothole va kha va nga kumi nchumu lava va rilaku hi ku va lava ku tirhisa misava ya quality ku va pfuna rixaka i vanhu lava va endla timhaka ta vugevenga va nga ku lweni na ku ti humesa ka tona timhaka toleto handle ka ku dya nkarhi hi mhaka ku nkarhi wu le ku fambeni na hi lavi ku gezi ri famba ri xikarhi a hi tweni un'wanyana wa vona loyi ku nga nhlahla ku yena u ri yini mina hi mina nhlahla ni rhangela youth leyi nga sungula project leyi lwisanaka na vugevenga hikuva yi pfuna aka community karhi yi nga vuyeriwi hi nchumu hi va hi karhi hi tirha ka Patrolskala a Giyani College ku ya fikela eka Thomo laha hi nga sungula hi lembe ra 2020 ku fikela na namuntlha nkarhi wun'wana na wun'wana va hi ri kona hi tiveka hi ku vekela tikhoni va hi kombela mali hi sabelana mara mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona timhaka ta swa timali nkarhi wun'wana ha tsandzeka ha material ntirho lowu tirhaka hard job nkarhi wun'wana swa laveka hi tikuma hi ri na xixo hi layichela hi kota ku pick-upeka hi tirhisa na misava ya quality mara ha tsandzeka hi ku a hi na background a hi na nchumu hi la ku pfuniwa hi munhu un'wana na un'wanyana sweswi ya swintsongo i nga na swona ka business kota ku hi fikelela ka minorho ya hina swi tele leswi hi swi lavaka ku swi fikelela swo fanisana na mina na swi tiva ku ni le fashion design ku va ni va ni rhungwa i ku va ni ndlayini ni va ni ri na michini ende ka
situation leyi ni humaka ka yona background a yi pfumeli lava ku pfuniwa loko no va na michini a ni ta swi kota ku ni rhunga ni va na ti-brand ta mina laha ni kotaka ku munhu un'wana na un'wana a swi twisisa mara hi mhaka ya mali le ku tsandzekeni ha ti ringetela ka community laha hi tsandzekaka ku pfuniwa mara ku pfuniwa hi va hi ri ku langutiseleni loko hi ri karhi hi ri busy sweswiya swintsongo ha kota ku huma ka crime hi tshama kule hi ti create-ela mintirho. Situation ya le kaya leswi hi nga hi xiswona ya chavisa swinene mhana papa a va ha tshami swin'we so papa a ku ri yena munhu la tirahela mane hi yena tirhaka makhixini mane u kota ku fikelela mali yaliya yo munhu a tlela a dyini mara yo va ta kota ku ni fikelela ka norho wa mina va le ku tsandzekeni michini luwa wo rhunga wa durha swinene loko ni swi langutisa hambi ko va ku hlengeleta ximalani tibob swi nga ni tekela na 10 years ku embroidery na industrial ta swi kota ku ndla vo ma 15,000 na vo ma 30,000 so xiyimo xe le ka xi tshamisekanga mhana a nga tirhi o tlhatsa swatswa kwale ya makhixini loko a kume ximalani xexa xo hi ti hanyisa mara loko no kota ku kuma michini ni nga va best fashion designer la South Africa munhu un'wana na un'wana a swi twisisa ku because of that man la nga ni pfuna hi lava ku pfuniwa ni hava nchumu kaya swa tika swi olova. Okay. Fashion designer hi leyiwani mayitwa yi kona I munhu la nga ku hlamuseleni ku ri yena I munhu lo a tivaka na ku u kota yini so n'wina mi nga kota ku pfuna yini loko mi ri kwele kaya because I munhu lo a tivaka na tinyiko ta yena a swi tivaka ku u kota ngopfu yini se n'wina tanihi vanhu lava va kotaka ku pfuna kumbe va nga kotaka ku pfuna mi nga n'wi pfuna hi yini munhu wo fana na yaleyo hi mhaka ku vanhu vo tala loko va tinghenelelisa ka timhaka letiwani ku va ku ri na ti-reason to twala leti ti endlaka ku va tinghenelelisa ku fana na ku hambana ka vatswari I swin'wanyana leswi swi nga endlaka ku mihleketo ya munhu yi damejeka a za a hleketa ku vugevenga I timhaka to antswa kumbexana hi tona solution ka timhaka swa ku fana ka timhaka ta ku fana na teto timhaka ta ku vona mutswari un'wana a kha a hluphekisiwa kumbexana a kha a xanisiwa kumbexana leswi hi swi vitanaka abuse ngopfungopfu loko ku ri lowa xisati I swin'wanyana swa ku swi nga tlulela ne le ka n'wana a tibyela ku ri okay vununa I ku xanisa vanhu van'wanyana vununa I ku xanisa vanhu va xisati kumbexana a twa ku vava hi ndlela leya yo a za a ya ti phandela hi ndlela yo biha because va kha va vula ku ri mana vona I munhu loyi a kumeka amakhixini a ku va na mali ene papa a va ha ri kona so a hi tweni ku ya mahlweni mara hi kha hi hleketa ku hi nga pfuna yini. Makulelo ya mina ma nga tsakisi swinene loko va ku n'wana I traumatized va vulavula hi n'wana wo fanisa na mina n'wana loyi a nga kula kha tiva ku ri mani va biwa a ni nga swi tivi ku mani va biwa ni swi voni hi makulelo ma mina loko mutswari wa xinuna a bukutela mhani loko ni endla grade 12 muhaxi ni ve na laki ni va president a xikolweni xa Hanyanthomo hi lembe ra 2015 la ni rhangela machudeni hinkwavo na tlhelo va president ya second mara swin'wana mhaka ya la ni suka kona swi ni tikisela mi kuma ku mihleketo ya loko langutisa vana van'wanyana vona va dya kahle va mbala kahle mara swi ni tikisela ku tsandzeka ku ni pasa ni pasini mara hi mhaka ya mali na vatswari ku hava nchumu a mutini a ko va sweswiya swo va ti xavisela ma-off card matamatisi ku at least hi kota ku famba joni ni yini ni fike ni graduate supply chain management mara ni yo tshama kaya ku na lexi ni xi endlaka loko ni graduate ni fike ni tshama hansi ni kombisa mhani ku rendzo ra mina mhani norho wa mina hi lowa ni va kombisini ku mina na ku ya xikolweni ka ndhawu ya le kusuhani langusini Venda langisa ndhawu leyi ku rhungiwaka ni va kombisa sweswi ni nga va kombisisa hi swona kusuka kona ni tlhela ni ya kombisa na van'wanyana van'wana la ni nga tsandzeka timhaka ta mali hetelela la ni tshamaka hansi loko ri pela kaya hi nga endla ku nchumu va gina va ku byela ku usaka ra mugayo mara swilo leswiyani mina swi nga ni tikiseli a swo ni dyondzisa vusiwana nkarhi un'wana va ri bya tlharihisa la ni nga tshama hansi na majita lama ni swi vonaka ku na vona va tinghenisaka mhaka vidzidziharisi va yiva na mhani u ri un'wana wo yiva na tiveka community ku a ni ri munhu loyi a ni yiva ni phungela mara hikuva ni hlambe mavoko ni pfumela ku evuton'wini loko nga ti limit u ti byela ku leswi swa so ni ta swi kota wa swi kota hi ve hi swi kota ku volunteer as a community la ni nga group ya mina la hi nga sungula ku chelachela misava leyi ni nga yi thya vito ni ku I youth against crime
munhu un'wana na un'wana wa yi tiva yi tala ku va kona ka swiyanimoya na tindhawu tin'wana na tin'wana va hi tiva vanhu lava hi nga tirha hi ku tiyimisela. Ni nga langutisangi ni susa pride va karhi va hleka va vulavula hi nga pfuniwi hi masipala laha masipala a wu fanele wu nghenelela hi ri hava nchumu. Mara leswiyani hi nga swi sungula hi ni ya susa tidyondzo ta mina ku na lava nga na vuswikoti bya vona va nga byi susa hina hi gina hi decide ku endla mhaka yo famba kun'wana na kun'wana laha ku nga na goji hi tikuma hi ti khipa busy hi swona hi kota ku fikelela ka ti-needs ta hina sweswiya swintsongo hi ku mhaka yo kombela nkarhi wun'wani ya tikisela xin'wana na xin'wana loko kombela i twa onge munhu wa ku tsona i twa onge ka a nga swi lavi ende i va kha a swi lava. So hi xin'wana xi hi khipaku busy xi nga endla ku community yi hi tekela mahlweni. Okay, xin'wanyana ni nga xi xiya xi endlaku ku ri vanhu vo tala va va na problem ka timhaka letiwani ta ku tshika timhaka ta vugevenga i mhaka ya ku a va na nseketelo kumbexani support kusuka ka community. Hina hi rhandza leswaku ma yi va ku pengela maku haku ma nga tshika swi endla ku va na ntshikelelo wa ku okay na hambiloko hi ringeta ku ta na ku cinca kumbexani hi lava ku tshika mahanyelo lama hi ma endla vanhu a va hi tshembi. So hi wihi nkoka wa ku hi tshika? So vanhu va ku fana na lavawani i vanhu lava va ku va lava ku seketeriwa va lava ku mbuweteliwa va lava ku hlohleteriwa ku va za va huma ka timhaka leti ta vugevenga. Ka ku yiva atikweni a ku yiviwa swinene. Loko ku yiviwa tindhawu to fanisana a ku biwa makula a hi nga tsaki loko hi vo makula because makula vanhu lava hi swi tivaka loko hi ma tshovela hi kuma leswi hi swi lavaka hinkwaswo. So laha tikweni ku gine ku biwa swiviji wani ma swi tiva tiko rin'wana na rin'wana ri na xiviji lava nga decide ku lava ku hisa kaya ku ve na like ku mhana a ri munhu wo tiveka va hi vulavulela ivi hi titsongahata kwalaha hi swin'wanyana leswi hina a hi tinghenelisaka swona. Tifoni adorobeni a va swi tiva na van'wani va maphorisa hi ze hi ba nkuzi hi ba un'wana wa nsati wa un'wana wa phorisa ivi hi ku yena ku ri munhu wo kota ku investigate ivi a swi kuma. Mara loko a ta ka hina laha a fane a ni khome kona a nga ni khomangi because ni fike ni n'wi kombisa mintlhontlho leyi mi ni hlanganaka na yo kaya. Nkarhi wun'wani ku yiva ka van'wani swi gina swi hundzuka habit vulavula hi xilo lexi xi endlaka more than 21 days hikuva vusweti lebyi i nga na byona u nga ri na nchumu. So tikuma yi tinghenise ka swo fana na sweswo. Mara swilo leswiyani ni ve ni hetelela ni nga khomiwangi because na loko ku pfuriwa mall a ku ri siku leri a ni khomiwe hi maphorisa mo ringana 9 hikuva un'wanyana seche foni ri tlhelo ka yena a ku hi mina ni ve ni va na like va fika va ni tlherisa passagini ni ve ni tshutela mara ni ku hayi mina loko ku ri keni ku ri swin'wanyana swantswa loko ku ri ku hu fane fela a ntirhweni laha ni nge le ku pfuneni hayi laha ni nge le ku yiveni because ku yiva a swi na hakelo ya ku yiva i rifu. So hina hi ti tsutsumisa tlhelo ka rifu na ku tikuma hi ri minon'wini ya vanhu swo ka swi nga ri swa kahle. So ve ri juluka u dya swa nyuku wa wena. So hi le ku julukeni hi karhi hi nga kumi nchumu swi nga fambi swilo. Mina kaya ni tshama na mhani na n'wana sesi hi vona lava ni hanyaka na vona hi masiku hinkwawo. Un'wana loyi ni hanyaka na yena un'wana wa munghana wa mina na yena laha tingheneriseni ka timhaka ta vubihi laha a nga ti humesa. Sweswi hi yena munghana wa mina hi yena best friend ya mina le kaya va tiva yena loko ni ri na problem ni lava ku kombisa hi yena ni kotaka ku vulavula na yena hi twanana. A ni ve ri xilondzo xi tiwa hi mun'wana loko ni tirha na yena ni ri hava nchumu hi yena ni n'wi hlevelaku ku ri mfethu a hi kombisani hi pfunana hi ndlela yaleyo. Ntokoto Studios, home of technology. i DJ Mfundisi yalo le ku waxeni ka channel ya G1 Soli Makamba ka Facebook wa ni kuma i DJ Mfundisi Xikwembu i xa Mike Panamani yo we. Hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi le ka G1 Soli Makamba channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla. Ku na swin'wana swi nga ni nyangatsa too much namuntlha ko va ku a ni fostelela ku gezi ri nga fambi ni nga sa endla show se ni endle na hanyangatso hi swona swi nga endliwa hi vakulukumba van'wanyana. So mi ta ni khomela loko ni langutaka ni ri serious no va serious ni borekini mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona ku nga va ku ri yihi a hi twini kusuka ka vona na ku up to so far vanhu lava va tinghenelelisaka va kota ku va sponsora i vo mani.
mintlhontlho leyi hlanganaka na yona loko hi karhi hi tirha kwalaho ka ku pfunapfuna vanhu vanhu vo tala kahlekahle hina vanhu vantima vhele masiku lama ha ha hleketelelana laha hi fanele hi hleketelelana hi rhandzana munhu wa swi kota laha hi tirhaka kona hi kombisini ku ri tikhoni ta hina ta vulavula hi fanele u hunguta xipidi hi ku busy van'wana a va na mhaka na swona sweswo swi mhaka yin'wana yo vava swi siya hina ka risk because loko hina hi ta laha hi lava ku susa problem leyi nga kona hi tisa solution so hi tlha tisa problem because ku ve na un'wana wa hina a nga va a hlangana na khombo kwalaha mara hi ku xikwembu xa hanya swi swi koma mi kuma ku a nga vavisekangi a nga zangi a va ka serious injury or ku lova laha a hi ri xoku i lovini gine hi tivutisa ka ntlhontlho luwani ku loko ku keni va ri vachayeri i ncini lexi va xi langutisaka ka hina vo fana na hina vanhu lava hi nge le ku pfuneni a va hi tekeli nhlokweni kahlekahle swa vava swilo leswi ni vulavulaka hi swona muhaxi hina ka vanhu lava hi pfunaka apatwini munhu wo fanisana Gimbo i munhu loyi a ri munhu loyi a tshunelaka kusuhana na hina because laha hi tirhelaka kona i ndhawu leyi a lavaka ku ndlela funeral ya yena so laha ka hi sapota swinene a swi kota ku hi discountela ka misava leyi hi tirhisaka because hi tirhisa misava ya quality ku na vanhu vo fanisana na vo Buko i xiponsara lexi xi nga hi sponsora from the beginning loko hi ya ntirhweni mi kuma ku un'wana i mbale xikhapukhaphu lexi a nga tshemba xona a yi swi kota ku hi provide-ela tibuntsu safety ya hina the materials tibara tisemende nkarhi wun'wana hi tirhisa tisemende vo gina va kombisa ku tisemende a ta ha laveki mara swilo leswiyani a hi swi ta hi swi kuma for free mahala ka Buko so Build It yi sponsora swinene sweswiya swo mi kuma ku endzhaku ka certain period va swi kota ku hi nyika ximalana xitsongo na vona hi va hi kha hi xava swilo leswiya hi tikeliwaka ngopfu ka swona fanisana na bara lena hi tirha hi misava loko bara yi ya yi kha yi tirha ya vaviseka and the more yi vaviseka hi fanele hi xava yin'wana a ku na munhu un'wanyana hi n'wi rilelaka handleni ka vona a khensa swinene ka lava va kotaka ku va pfuna i ti-hardware tin'wana ta ndhuma swinene kumbe mhaka a ti faneke ti nga swi tekeli ngopfu enhlokweni swa timhaka ta ku fana na ku pfuna vanhu lava va ku phecha ti-pothole va ku pfumala hi ndlela leyi mara va va hleketelela van'wanyana mi nga va mi kha mi hleketa ku i timhaka ta ku va lava ku hunguteliwa xibalo mara why n'wina mi nga swi endli hi ta n'wina tikhampani kumbe na n'wina mi ta kota ku hunguteliwa swibalo ke ya ku navela ka hina tanihi youth lexi mina ni kombisaka xona i ku va hi sungula mabusiness lerikulu ku nga va ku ri rona ro chelachela misava mara hi nga ha tirhisi misava hi tirhisa xikontiri hi tirhisa hi famba kun'wana na kun'wana laha ku nga na pothole hi tlhe hi navela na hina hexe hi tikuma hi ri na ndhawu ya hina phe vanhu vo tala loko va hi lava hi gina hi nga tiveki hi kumeka kwini hi hava location ndhawu leyi va swi tivaka hi hava ndhawu leyi hi kumekaka ka yona loko a ho kota ku kuma ka yona ka leswo rhunga support leyi ni yi lavaka leyikulu misa loyi a nga dyondzisa ku rhunga i lovini so a na ha koti ku ya vutisa yena because hi yena a ni komba ndlela a ni swi lava ku ni rhunga ni nghenela eka migingiriko yo fanisa na ti-fashion week ni advertise mpahla ya mina ni tlhela ni yi xavisa so ni hava start a ni swi tivi no ni ta sungula kwini ende na swi lava ku pfuneka ni fana na n'wana leyi a nga le ka wheelchair a lavaka ku pushiwa a fika laha a yaka kona so mina lexi ni xi lavaka i timhaka to ni va ni ri na michini na ndhawu ya mina ni kuma na right fabric leswi ni fanele ku ni swi tirhisa ka ku rhunga ka yena mina ni tlangela ni mahlawule mara vo tala va ni tivaka mina jaja ni tirha na Mathambo sungula ku gingirika na yena Mathambo ka tikelo lowu hi tikelaku swo tala i swikombisini na mina ni ta tlhela ni nghenisa vutivi byin'wana hi nga na byona ku lava nga na swona va nga hi pfuna hi tiva na ntirho wa landscaping and artificial grass laha ka Thomo hi tshama kona a hi se kachiwa a hi se tirhela va kala lava hi kachaku na laha hi nga tirhela kona a hi tirhela ngopfu tindhawu ta le kule la kusuwani hi tirheli ngopfu Keremetati ne le ti ntirho walowo i ntirho lowu kotaku hi nga 100% wona hi nga wu tirha ku ya kule mara hi xota material ntirho wa landscaping wu lava material mo fana na ready mix wu lava na vibrate wu lava tiforomo hi ku hambanahambana ta switina leswi a hi swi tirhisaka ka landscaping
ni kombela hi va pfuna vanhu lavawani va kota ku huma ka xiyimo lexi va nga ka xona i xiyimo xin'wanyana swi imagine ku pfuka everyday u ya phecha ti-pothole vanhu va kha va hundza va nga ku nyiki nchumu van'wani rapela va nga dyangi no dya va kha va fela ku pfuna hina u kona un'wanyana na mina ni n'wi tivaka we le ka Hasana Dakari va ri Eric u swi khandziyela na taxi a suka Dakari because a Dakari a ku na xikontiri a gonya hala ka hina a ta endla timhaka tetiya ta ku a phecha xikontiri sweswi va khurhelini a ka ha ri na xikontiri i gravel na ve le ku vuyeni va ta hetisa swi komba ku ti-two bobo leti a hamba a tikuma loko a kha a phecha ti-pothole se ti yimini swi herini yena swi komba ku loko ku ri ku munhu yaloyo a dya hi swona a nga ha ri ku dyeni ta lava nga na timali na n'wina vomabindzu hi kombela ku sapotiwa ku seketeriwa hi ku pfuniwa hi swilo swo fana na ready mix na stampara na tiforomo teti ta hi ti vulaku hi tirhisa na artificial grass hi lava na ti-glue ta ti-20 liter hi swona swi nga ta endla ku hi starta hi tirha mutirho wa hina ku ya mahlweni xikombiso xin'wana ta xikombisa na ku twa ku vilela swi vilerisaku loko ka haliwa patu ro sungula ka ha ri mkhasera ra we re Giyani va vuyi va hetela va sungula na hina hikuva n'wina a hi ri gwingirikeni ka patu leriyani va ka hi nge tirhi mi nga ri kona hi ri haliwini hafu loko ku heta hina hi vuyi hi tlhelela hi ya tirha hafu leyin'wana hi pfalapfala magoji komba ka hi la ku yima gingirika loyi hi gingirika kona ku tikondiraka yin'wana yi fiki yi hela patu a va hi langutanga no hi languta mkhasera ra eteleni before ku fika makontraktara a ku va fana hi ku n'wini le ku tirheni busy na patu lero hi ta mi tela hi ta sungula xikontiri na n'wina hi ta va na n'wina loko ka haliwa patu sweswiwa hi fikini a va ha vuyangi ka hina na namuntlha na sweswiwa ya ku navela ka hina tanihi youth lexi mina ni kombisaka xona i ku va hi sungula mabusiness lerikulu ku nga va ku ri rona ro chelachela misava mara hi nga ha tirhisi misava hi tirhisa xikontiri hi famba kun'wana na kun'wana laha ku nga na pothole hi tlhe hi navela na hina hexe hi tikuma hi ri na ndhawu ya hina phe vanhu vo tala loko va hi lava hi gina hi nga tiveki hi kumeka kwini hi hava location ndhawu leyi va swi tivaku hi hava ndhawu leyi kumekaka ka yona loko a ho kota ku kuma ka yona swilo leswi nga ta hi tlherisela ka crime ku va hi yimise migingiriko ya hina mara a hi naveli ku tlhelela ka crime kun'wana na kun'wana la nga na magoji sweswiwa mi nga hlamali loko mi hi vona 2 people against crime kun'wana na kun'wana la nga na pothole hi ta hi kha hi ta pfalapfala kona na khensa swinene ku va mi voni nongonoko lowuwani ni kombela mi endla swin'wanyana hi swona ku nga va ku ri ku share mi sherela lava mi swi tivaka ku va ta pfuna kumbexani n'wina loko mi titwa ku mi nga kota ku va pfuna vakulukumba lavawani mi va pfuna commentani laha aka comment section loko ku ri ku mi kha mi lava ku va pfuna hi ta attenda ti-comments ta n'wina hi kota ku vuya ka n'wina kumbe xani mi hi emailela aka makamusoli g1@gmail.com mi hi byela ku ri n'wina mi nga tsakela ku va pfuna hi yini mara a ni ta tsakela ku mi nga communicate na mina loko ri timhaka leti ta ku mi lava ku va pfuna mi vheta mi vulavula na vona straight because i vanhu lava kota ku ti vulavulela ni ta vheta ni va ni yi humini inkomu eka van'wamabindzu lexi hi kombela ku pfuniwa hi xona hina hi kombela ku pfuniwa hi TLB loko ku ri na TLB hi nga kota ku tirha ntirho wun'wana wa kahle ngopfu wu ta hi olovisela na hina hi nge he tirhi ngopfu hi tirhisa matimba ya hina hi tlhe hi lava na tiraka hi lava na baki swilo leswi nga ta kota ku hi pfuna ku escorta everything leswi hi swi tirhisaka hi nge hi fambi hayara ka vanhu as a waster xin'wana lexi hi xi lavaka muhaxi i switirhi swo rhunga swa laveka hinkwaswo ka n'wina van'wamabindzu pfunetana hoxani xandla ka vana lava mi va vonaka va tsandzekaka mi vekisa mi ta swi vona mhandzi wa kona wu ta va wu ri lowukulu hi kombela ku pfuniwa hi swo fanisa na mali xin'wana xi nge le ku hi tikeleni swinene because a ku na laha hi languselaka kumbe ku kuma a handleni ka ku va hi pfuka hi ya kwalaho so hi swi lava ku hi swi tiva ku loko kha hi tirhela ka ndhawu ya so malinyana yi kona yi kota ku at least hi endla tinidzi ta hina ka business ya hina yi kula yi ndlandlamuka yi tiveka ku fana ti-business letikulu kwala ka tindhawu leti nga le kusuhani na hina hi ti vona ku ti ri cooperating ti ri vanhu va ntima hina hi lava vantshwa hinkwavo va swi vona ku ri okay vantshwa lavawa va foundiwa hi this businessman ende namuntlha va la hi mhaka ya yena i xilo lexi hi xi lavaka
ka lexi mina ni vulaku ka vanhu lava nge le ndzeni ka vugevenga a vugevengeni a ku nandzihi ka vava hakelo ya kona i rifu mina ni nga kombisa leswaku mi nga titshuneta hina laha hi tikumaku hi khomakhomana hi ri kona at least sweswiya swintsongo hi swi kumaku ve ri nhloko ya njiya ho tsemelana hi famba hi ya mahlweni siku swi nga ta tshamiseka ha swi kota ku okay hinkwenu hi share nhloko liya hi nga na yona hinkwenu hi leswi mina ni nga kombisaka xona. Tokoto Studios, home of technology. Awusehlangana na ndzingo lowu nga ku ringaniki makwerhu. Avuxeni, loyi i Elias Chauke, muyimbeleri wa vunanga bya gospel. Laha u langute chanele ya G1 Solly Makamu, wa mafenya wa ndhuma wa hina loyi n'wi rhandzaka swinene. Hlayisekani hinkwenu. Umay 180 ka vutomi bya mina unga leli xiya nkarhi. Swa status swa ntikela wo tela ka hino. Unga teki ku ri ka mina. Kasi ni ngo kekiwa isesi lava ya ni ende yini sweswi. Kasi ni ngo kekiwa i malava ya ni joye yini sweswi. Ni kekiwa i status wena mi nga kusuhi va ri ni joye yini xana. Abatika ya hi ta vulavula va nga keki va ri kule. Leti a ni khiyangi miniteli ka hino ta susa nyimpi. Eka a yi khiyiwi wo ntela ka hino ta susa nyimpi. Timtala ni boyini ni ri wo ntela ka hino ta susa nyimpi. Swa status swa ntikela wo ntela ka hino. Mantsala swi status swi vona hi wena ntsena mi hlamala swi hangalaka. Hi ku tlheva u dumile ni ri se u nghenele mino ndloyini. A wu yimeleleki na loko va ku wa loya u na jealousy chomi. Sorry ya wenoni mara leswi u nga vula ni nge rivali. Ni xisiwana malume mara ku xavelelana ala. Va ni akele yindlu va ni teni ka hino va ta faya. Va ni xavele na timpahla va ni teni ka hino va ta teka. Va ni nghenisele na jojo va ni teni ka hino va ta susa. Va ni xavele na sawunda va ni teni ka hino va ta teka. Mina mi susi nyimpi hala xisasi a yi zangi micajo. Mi ku a ni hanyeki ntona na mzaya Fiona i wa mina. Mi ku a ni endlangi ntona na tindungulu vutivi xa mina. Mi ku nsati wa mina hi yena manani a tundaku la mutini. Mi ku ngamu ya mina hi yona manani yini ni nga ku mali yo dya. Mi ku ka mina ni ya akarini ni ngo kuma mali ni dya.
sweswo swa mino ni DJDCClimeni hava leswi va swi vula ku va byela vanhu xiyomakeleli wa mini hava ku na tipaini timbirhi a vuton'wini ku na yo vavisa munhu na yo aka vanhu vo phikizana va nga ni byelangi ni va tlula va tumberile vanhu vo kala vutomi va ta katsa mina va ta susa mpilumpilo va makelela swilo hi hanyele ra mino swi ta susa mpilumpilo lava va ni jomba ku va ni yisa hansi swi ri vona va wini khale va tivana ku laya hi vinile ro karhi ku ta va ku lova munhu va tivitana vanghana hi vanghana va njhane va ku tshamana na lawanga vanhu a va humi ka vutomi bya mino ni karhele ku goderiwa ku vona vanhu va famba swanu va va ku kokwani a va humi hi ku tsutsuma a va ngeteli rivilo ka vutomi bya mino a va humi hi ku tsutsuma hume 180 ka vutomi bya mino u nga leli swi heta nkarhi a ni ku xaveleli ni tshameni na yimanzi ni ri nexe ka mhana mina ni nge ku xaveleli ni tshameni na yimanzi ni ri nexe ka papa mina ni tlhawela ku lunga nkingha ya mino ni rhandza ngopfu ku hleka ni tlhawela ku lunga nkingha ya mino ni rhandza ngopfu maxaka no tlhawela ku lunga nkingha ya mino ni rhandza ngopfu vanghana